كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الخطبة إن شاء الله سوف يدور حول الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب مدارج السالكين أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في القرآن الكريم 90 موضعا. ولكن قبل أن ندخل في الموضوع ما معنى الصبر لغة واصطلاحا، haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude o wiyeteɗo allah du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen, mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo allah waɗu en jaaɓe yimɓe aljanna. haray inchallahu yewtere annen ko nde yiiloto inchallahu e ɗi minitaji happaɗi ɗo ko yowoniri e fii ko wiyete kon muñal. Imamu Ahmad bun Hanbal rahimahullah o inni ka deftere makko nde wiyetende Madariju Salikin wo Allah subhanahu wa ta'ala jantige ko wiyete ko muñal ka nder alquran nokkeli 90. en jantoto yoga e majji, kono ko adi en natande yewtere nden ko honɗum wiyete muñal ka haala, ko honɗum kadi wiyete muñal ka kongudi karamakoɓe. أيها الأحبة، معنى الصبر في اللغة هو المنع والحبس. ko wiyete muñal ko haɗitagol e hunde e jogitagol wonki hummunkun hara accari kum waɗa ko kum faala kon, ko ɗum wiyete muñal, ko haɗugol hunde wonki kin hino faala waɗugol kono saloɗaki waɗa ɓay haray ɗum ɗon siki waɗi moƴƴanajoma wonki kin. أما اصطلاحا فالصبر هو حبس النفس عن الجزاء واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الحدود وشق الثياب. هذا هو معنى الصبر اصطلاحا. أما نونكو ويتي مونيال كاكونغو دي كاراموكو بين ووكو جوغيتاغول وونكي كين ga e ñaaɗugol piya sonka, jogito ɗengal ngal ga e ɗuɗɗingol wullitale, jogito tere ɗen kadi hara ɗen tere ɗen kadi nangari e wullugol seeka coñci, ko ɗum ɗo wiyete muñal. ma warada fi sabri min annususi fi lqur'ani alkarim, faqad warada sabru في موضع يدل على الأمر به كقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر هنا للأمر. نكوغو مونيانغال أري كدفتره حركو يميرغول يا ودو وانو الله فيوتنير نونون نلا صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله. مونيو ko nelaɗo woni ko sappa, ɓay ko e maɓɓe woni ko tippi, kono ko e men fof woni ko fewtina. ahyanan yati sabr bimana annahyu ka qawlihi ta'ala wala tastajil lahum. almaqsud huna isbir wala tastajil lilkafara. ɗo ko haɗugol ɗen, haɗugol si haɗugol ngol ari joni ta waɗu haray ko on tigi holli bimana ko ya muñño. ne ara nokkugo kadi hara ko ni o ardi nokkugo kadi ahyanan yati as-sabr mutaalliqun bil falahi wan najahi wal fawz ka qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu ista'inu ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. فهنا نتيجة الصبر هو الفلاح. nokkugo muñal ngal no ara hara ko fi tonagol gañagol Allah inni ko ono yo gomnimɓe
muññe muññodiron jogodiron hulon Allah so waɗi ɗum ɗo belajo onon haray hiɗon male yo Allah waɗu en e malaɓe ɓen ahyanan yati asabr al-ikhbar an mudaafati ajri sabirina ala gayrihi ka qawlihi ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa ka qawlihi ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab wa qala Sulaiman ibn al-Qasim kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa as-sabr nokkugo kadi hino ara muñalngal ko honnum kal arata hara ko fi sowanede barjaari sowanede moƴƴere hara ko non muñalngal ardi wano ko Allah subhanahu wa ta'ala o ndaali wo ɓeeɗo dey ɓe jonnete joddiji maɓɓe ɗin sabu mu laabiji ɗiɗi sabu ko ɓe muññi kon ɓe yoɓete aduna ɓe yoɓoye laakara kadi bima sabaru bawon ko ɓawu sababiya sabu ko ɓe muññi kon ɓe hetta e joddi maɓɓe nin ka aduna ga ɓe hetto e joddi maɓɓe nin kadi yawmal qiyama o wiyeteɗo Sulaiman ibnul Qasim ɗo wi wo kullu amalin yu'raf thawabuhu illa sabr wo kala gollal hino anda joddi maggal no fotata wosi wona muñal fi honnum Allah inni innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ande dey ko timminanoyte ɓe muññiɓe joddiji maɓɓe ɗin koko alda wo e eta eɓɓa khamisan ta'liqu al-imamata fi ddini bihi wal yaqin qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun fas-sabru wal yaqin tunalu l-imamata fi ddin nokkugo kan no ara muñalngal fi ardagol e pellital ko heɓata ɗum ko wiyete kon muñal neɗɗo mo muññaki wawata ardade neɗɗo mo muññaki wawata heɓugol giggol neɗɗo mo muññaki wawata heɓugol pellet ko wiyete ko yananede women waɗi ɓeɗo de yeesoɓe ardatoɓe hiɓe fewude kadi e yamirore amen hiɓe noddude e yamirore amen hiɓe e laawol amen bima sabaru sabu ko ɓe muññino kon wa kanu bi ayatina yuqinun e laatinoke kadi pelleti ayaji amen ɗen ko ɓe fellituɓe ko ɓe yananaɓe joni noon ko honɗum heɓata ɗum ɗo yeeso yaagal ardagol e pellet ko muñal ngal wata wonde sabu sadisan ayuha al ahibba zafarahum bima'iyati llahi subhanahu wa ta'ala lahum ka qawlihi ta'ala inna allaha ma'a as-sabirin ko ɓuri moƴƴude e ɓure ko tawata muññiɗo on wawa heɓude kon fop ɓawo ɗe ɓure ɗe jantiren ɗo ko tawata kon Allah hino wondi e aade muññiɗo inna allaha tabbitino Allah subhanahu wa ta'ala ma'a as-sabirin himo wondi e ɓe muññiɓe Allah non wondata e aaden bonɗo kala mo Allahu wondi haray ko aaden moƴƴo qala Abu Ali ad-Daqqaq faza as-sabiruna bi izzi ad-darain li'annahum nalu min Allahi ma'iyatahu o cernojo ɗo wi wo muññiɓe ɓen wo ɓe tonike ɓe gañike ɓe malama ɓe heɓi teddule ɗen ɗiɗi teddungal aduna yankowal e teddungal lakara yankowal fi honɗum ɓe muññiki ha ɓe wawi wondugol e allahu subhanahu wa ta'ala naalu ma'iyata allahi subhanahu wa ta'ala sabi'an min khasa'ili sabr annahu jama'a lis-sabirina thalathatu umurin lam yajma'aha lighayrihim ala wa hiya jeɗɗi on allahu on okki yimɓe muññiɓe ɓen piiji tati o okkari ɗin ɗon hay e gooto siwona ɓen muññiɓe awalan assalatu minhu alayhim thaniyan warrahmatu lahum
وثالثا وهدايته إياهم كقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لم ينلها إلا الصابرون بمني بدو بيجي تاريكو بهبكم أرانون كنكو هندون الله سبحانه وتعالى أدو أنتوبة أجولا مأبة جولغول الله غدو إنغول ميافي كما mi dendi ma yite mi okkima aljanna ɗiɗi on o tippina yurmede makko nden e ɓe yimɓe muññiɓe tati on kadi o fewna ɓe hoore laawol peewal ngol laawol moƴƴol ɓe oñotako ɓay ko kamɓe allah woni ko moƴƴi allah inni hon ɗum wa bashiri sabirin wewlinir weltinir humpitu ɓen muññiɓe allazina iza asabatuhum musiba ɓen ɓe tawata si sohola sonja wonki e sonja ɓandu si heɓiɓe qaalu ɓe wi'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen kaka allah men woni ko allah men wonani kaka makko kadi woni ko men hootata si tawi ko goɗɗum jaɓita ko kanko jonnuno o aritani siko goɗɗum ɓeydi ɓe yetta allahu subhanahu wa taala allah inni ulaika ɓeɗo alayhim salawatu min rabbihim wonay e maɓɓe ko wiyete kon yurmede e dow maɓɓe wa rahmatun e yurmede wa ulaika humul muhtadun ko ɓeɗo tigi woni fewɓe ɓen ja'alani llahu wa iyyakum minhum yo allah wattudu en e ɓeɗo jeetati on annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra aunan wa uddatan wa amara bihi bil isti'anati bihi ala al adu qala ta'ala wasta'inu bis sabri was salah ya ayyuha allazina amanu sta'inu bis sabri was salah allah waɗi kadi muñalngal ko neɗɗo hanata wallitorde ko wonata armu makko o yamiri en kadi yen wallitor ko wiyete ko muñal wallitor en kadi ko wiyete ko juulugol o inni wasta'inu bis sabri fa qaddama sabra ala salah o addini kadi muñalngal kadi e hoore julde nden tasi'an annahu subhanahu wa ta'ala allaqa nasra bisabri wattaqwa anna sabra wattaqwa min asbabi nasri ala al adu qala ta'ala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha ila akhir al ayat muñalngal e kulol allah ko ɗum wata wonde sabu ko foolini bani adama e hoore gaño makko faqad su'ila annabiyu sallllahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu nnasu ljanna faqala taqwa llahi azza wa jalla wa husnu lkhulq wala yakunu lilinsani khuluqan hasanan illa iza kana sabiran nelaɗo landanoma ko honɗum ɓurata naadoygol yimɓe ɓen aljanna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko kulol allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol jikku goɗɗo wawata moƴƴugol jikku timma si tawi o mara ko wiyete kon muñal ashiran annahu subhanahu wa ta'ala anna sabra wa taqwa junna azima min kaydil aduwi wa makril kaidin qala ta'ala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a as-sabru wat taqwa junna azima min kaydil aduwi wa makril kaidin misdaqan li qawlihi ta'ala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a allah subhanahu wa ta'ala on o wi wondema koko wiyete muñal e koko wiyete kulol allah ko heedode moolanande wawata wonde hakkunde ma e pehe bonɗe ayɓe maɓe woosi o muññike on huli allah la yadurrukum kayduhum shay'a pehe maɓɓe bonɗe ɗen hay hunde wawa on lorrude amma ma warada min annususi fi sunna fa hiya adida nazkuru ba'da minha
ɗo ko yoga e ayeje seeɗa ƴettuɗen ko ari ka qur'an amma ko ari ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino ɗuuɗi walakin naskuru ba'dan minha jantoɗen seeɗa e muɗum faqad warada fi sahihi al-bukhari min hadis anas anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha ibtalaytu abdi bihabibatayhi fa sabar awwattuhu minhuma al-janna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si allah jarribori bani adam o waasi o perdi gite makko ɗen habibatayhi on ɗo ko gite makko ɗen ala ko ɓura yiɗede bani adama ɓuri ɗe gite si yehi ha ɗe allah jaɓitiɗe o wumi o muññike e hoore ɗum ɗon o innari mi gera ko ɓeɗo yollilan ko ɓe lampilan o muññora li wajihillah allah subhanahu wa taala o wi ala ko o lontinantamo e ɗen gite makko ɗon sina aljanna ثانيا وفي الصحيحين من حديث أبا هريرة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها رواه البخاري o hadis ɗo mo filli mo wonɗo ka selluɗe ɗen ɗiɗi nene aicha ummul muminin wo ala hay hunde e soñja wonki ma soñja ɓandu ko heɓata bani adam o muññora li wajhillah wo hay si tawi hara ko bullal woni ko yuuma sina allah on lontinante ɗum ɗon hara ko a yaafede bakkato ajaban li amri lmumin hadis mo anduɗen kawe fiyake fi julɗo inna amrahu kulluhu khayr fiyake makko on fof ko moƴƴuɗo si tawi a heɓi moƴƴere yetta allah fa kana khayran lah si tawi kadi ko satti heɓima o muñño fa kana khayran lah ala jogiiɗo ɗum ɗo hay e gooto si wona o wiyeteɗo julɗo amma ma warada fi sabri min annususi an alsahaba wattabi'in قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الصبر كنز من كنوز الخير لا يؤتيه الله إلا لعبد كريم عنده الصبر كنز من كنوز الخير لا يؤتيه الله سبحانه وتعالى إلا لعبد كريم عنده سبحانه وتعالى imamul hasanul basri o wi kanko ko wiyete muñal wo ko ngalu jeyangu e ngaluji moƴƴereji telman non ko tawata ngu ngalu ɗo ko ngalu mawnungo wo allah jonnata ngu ngalu ɗo sina jiyangel makko jiyaɗo makko hara ko tedduɗo kadi ka makko yo allah waɗo en e maɓɓe qala ali radiyallahu anhu imamu ali kanko o wi ala inna sabra min al iman bi manzilati ra'si min al jasad sayyidina ali kanko ko o wi wo ko wiyete muñal e bani adama hino waywan wa place hoore nden e ɓandu neɗɗanke o wo ko jeeya ɗum kadi e gomɗinal ngal hino wayi wasi tawi a itti hoore nden tawata ɓandu nun tu wawata wurude ko noon kay sa itti muñal e bani adama haray o boni neɗɗanke wa qala umar bun abdul aziz khamisu khulafa'u rashidin radiyallahu an ma an'ama allahu ala abdin ni'matan fantaza'aha minhu فأوده مكانها الصبر إلا كان ما أوده خيرا ممن انتزعه منه عمر بن عبد العزيز كان كوي wo allah neminaari bani adama neɗɗanke nema allah jaɓiti nema on o lontinirani mo konko o jaɓiti ɗon muñal
sina ko lontina kon hino moƴƴi ɓuri ko wonno ton kon. bi mana sa a perdi ɓiɗɗo ma, a perdi jawdi, a perdi goɗɗum ko tawata hino mawnuno e ma. Allah arsika ma ko wiyete noon asabru, muññagol e hoore konko yehi ɗon wo pellete haray konko o lontinanma ɗon o wawnuma muññagol ngol, ko ɗum noon ɓuri mawnude, ko ɗum ɓuri jogade baraji ka Allah subhanahu wa taala e di ko jaɓiti kon, si tawi hara hiɗen anduno baraji ko woni e muñal. qala faruqul umma umar bun al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala law kana as-sabru wash-shukru ba'iraini lam ubali ayyuhuma arkab. Sayyidina Umar kanko o wi wo ko wiyete muñal e yettugol nema Allah subhanahu wa ta'ala, nema ko nemi makon, golle ɗen fof ko ɗum noon Allah ɓuri e yawyande. wa qalilun fanɗi ha fanti min ibadi ash-shakur, e jeyaɓe am ɓen ɓe hino yettala. wonon ko wiyete muñal e ko wiyete yettugol Allah subhanahu wa ta'ala, wo si tawino ɗiɗo ɗiɗi wo ko mbaɗɗa teriji num hara fof hiɗa wawno waɗɗade, wo kanko o suɓata ko homba e majji woni ko o waɗɗoto no tun kala ɓurba ɓadade mo ma kala ko ɓuri mo weɓande. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiki en ko wiyete muñal. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. أما بعد، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أراد الله بعبد خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نلا صلى الله عليه وسلم ɓe maaki ɓaawo e yettude Allah subhanahu wa ta'ala, woosi Allah subhanahu wa ta'ala on faananike jiyaaɗo on moƴƴere, mo faalanama moƴƴere o yaccirante soñjaaji ɗin fof ko aduna ga hara hawroyta hay huune muɗum yawmal qiyama. so faananime ka kadi bone on hara ko ɗum woni ko o hoddiri, ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on jogitoto on tigi, o duumo e hoore bakka toon hara o ruttaaki hawtaw yo Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah dandu en ɗum ɗon. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki: inna idamil jaza, mawnugol joddiji ɗin no baraji ɗin ɗuuɗiri o, ko noon kadi jarrabu yewon kadi woni ko sattirta. kullu insanin yubtala bi qadri imani, neɗɗo fo neɗɗo ko jarribete ko yeru embere imanu makkon, ka ɓuri imanu on tigi o wo, on tigi o murtay. inna allaha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum, Allah so yiɗi to yimɓe haray ko ɓe o jarriboɓe e piiji ɗi yimɓe ɓe ɓuri yidde ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala o daali kadi deftere makko: wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiri as-sabirin. ɗi piiji ɗi o janti ɗo ko ɗi woni soñjude bani adama e hoore gurnam ha haɗa mo ronkugo rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. jon noon so yiɗima ko yiɗi ɗo woni ko jarribotoma, sattendeji ara e muɗum, probléme ji ara e muɗum, ha on tigi sikka tigi tigi o yaltata e muɗum. so jarribike ma noon a muññike, faman radiya falahu rida, kala on weltorɗo yarlori muññi, no wodanimo joddi ka aljanna, no wodanimo welaye immorde ka Allah. wa man sahata falahu sahat, kala tikkuɗo kadi hoore ko Allah jarribi ma kon a wawata ittude, andu an kadi ko tikkere woni ko wodanma. wa an Muaz radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: man kadhaba ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfizahu
da'ahu llahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usi alkhalaiqi yawma alqiyama hatta yukhayyirahu llahu min alhuri alaini ma sha. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. O sahabajo ɗo o filli o itti ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo kala on moɗuɗo tikkere, sonja, tooñe, muñño, hara hiɗa wawnugo non yottagol, na muññagol tawata ko muññorɗa ko ɓayi amara feere, hara hiɗa wawno yottagol ko wiyete kon ɗa wawno ittugol mone, muññora li wajihillah. yawmal qiyama allahu o noddoyte e hoore tageefo ngon fop hara mo beeno maapodi e golle mum nde ñande wo haa o suɓina oɗo e nder hurul ayni on yirwo ko o yiɗi. sabu honɗum sabu ko o muññino kon ka galle aduna ga, allah yoɓoyamo ɗum ɗo ka galle laakara. en toriki allah yo allah yoɓoy e joddi moƴƴere. as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum as-sabru wal musabara wa an yaj'ala kulla a'malina khalisatan liwajhihi al-karim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تفرج هذا الجنب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم فرج هم المحمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.